Ia e whaasalo whaasu I le mamalo se tatou atunu o lo mwhai ona mai mo mai a tatou le sona mo nei whana wa onga I le netu la o le aso. O le tuesa o ina nei o tatou le sona o le matematika mo nei ala ma whanau. A o whianga ia I lātou ma le tāpuni o tatou wa onga nei vai tau. I ono tūlanga o le whaamai pe ona sila fia. Ma tālo whatete e tūta maiti, ma lo ale soifua, ma lo le malo fo ile onu sai au tapuni ai tatou wa onga o le tatou le sona nei aso o le sona e mai le autu o le measurement po o le vaenga o fuafuanga o le sausanga malu e whaatino ai e whaatau e le tatou le sona nei mo le sila fia sausanga malu o le tatonu o le au ina o tatou fuafuanga po measurement o lo i le vaenga e ta ua o le surface area o le sa ilia lea o le area po le area atua o se soliti po se 3D shape. O I la wala I tausanga malu ta maiti mo le sila fia o le tausanga malu la wala ko le vaenga o kako measurement e pe o la tau la vaia e va ai ma faia la tau a onga le measurement I le ata le nei I le siepi le nei mana tua tamaiti e ele mea ta o le 2D shape e ei foi le mea e ta o le 3D shape o tue wha mana tua tu la tamaiti o le 2D shape o le shape lea e ele triangle o le square rectangle rhombus ia maisi siepi fa pena ma fola a o le 3D shape ia o siepi ia e ele container e meo tinipusa ia o apa whaapea o fōringa whaapea lona winga a kako kalangoa la I 3D shapes no ina kako kalangoa I se shape po o se soliti o loo whauina lona tino ini shape ese a tau sila fo ila ile tinipusa lea ma aita maiti a wā o le tinipusa lea e ka ula le tinipusa lea o le cuboid po le rectangular prism. O le nei tinipusa o loo whawina lona tino ini siepi ese. Pe o le square o rectangle yona pito. E whapena fo ila le kako 3D shape lea. A te tilo le kako 3D shape lea. O le cylinder, o le ngoa o le shape o le cylinder, o le solid o le cylinder, a sila le cylinder, e seko le pito I lunga, seko le pito I lalo, o le atatou o muli a se umatatou o le tonu I le vaenga le pito I tonu, e tatou te ta ua la le vaenga le pito I, le mea ia, o vaenga ta ua o se 3D shape, so se 3D shape lava ona vaenga taua o le mea lea. O le base. The base of the cylinder is a circle. So o le winga la a base and the base is the circle. O le o ngā te tonu la. O le whakaikainga maa ngai o le ali lea. O le vaenga fo I lele o le eleni. O le apa eleni. A tilo le tamaiti le apa eleni. Ile eleni po le pisu po foi. Ia e la poto le pito I lunga, la poto le pito I lalo. Ia e esa ia la le o ngā tonu. O lunga lai I o le circle, o lalo, o le circle. Ia ma le o ngā tonu le nā tatu tala noa loa la iai. Le au tū le nā po le taunu unga wa a onga mo le tatu le sona le la whai nei whamai. Calculating surface area of cylinder. O le saa ilinga po le ngaluea ina o le surface area o le cylinder o le ata lea. A tātou tele I o e whaile ngā luenga. E tāwana malama o tau tamaiti le upu lea. Surface area. O le alea meka o le surface area. Pea ona tawa tete o tau le whanau. O le surface area, o le tu whaata singa o area o siepi mai I lunga I. A sila le kako cylinder. O loo iai le shape le I lunga I o le shape le piko I lunga. E ka ua o le a tamaiti. O le circle
e seko le pito I lunga, seko le pito I lalo. Pe o le apa e len, e seko lunga, seko lalo. Manatua o le net. The net of a cylinder looks like this. If I appear le net o le cylinder. Na. So these are the bases or the circles, base and base. A le pito le tonu eta o tato o le lateral. This is the lateral part. Nei te tonu lawa tato curriculum whaia onga. Le lau tango I whaatino atu I le pepa lea. Mo le sila fia le, sila maita. Wha pia fōlingo le cylinder. Pai ngofia ia pe tango avane se pepa e foa, ia na tango rola ia lea wha pia le whainga. Si sila le maila le kako cylinder lea. Ma aila ia ita maiti. O le piko I lungo le cylinder. O le seko. Ma I fuila ita maiti ilai. O le pito lea. O le seko. Lea. O le isi pito. The other end is also a circle. So how many circles are there? 2. E lua la circle I. O ko tonu la lea la fia I loa po le a le shape like tonu. A tatala la le mea lea. O na e tilo le yeita maiti. O le a le siepi lea. O le rectangle. O na winga la. O le cylinder. O lo o fausia I circle e lua. Lua circle. Lea ma lea. Ma le rectangle I le pito I tonu. A pesili na whaia onga pe pesili fo isi sieta oita maiti. O le a e le siepi le pito I tonu I. Le pito I tonu le apa elen. Ia ata tala fo le ata apa elen ta maiti. Imfai fo langa e kango e oki lale. Nga kakala loa le e kakala pa o le rectangle. Le tele lo na winga la. O le mele wa e loa nei. O le pito I lunga ma le pito I lalo. O pito. O end. O end o le cylinder. O loo fausia I mo mea o seko I lua. A le o ngā tonu pe atala o le rectangle. Lea la I longa net lea. Rectangle. E tau la le seko I lua o le base. O le base na a fesili whaia onga. What is the base of the cylinder? The answer is circle. A o le pito I te tonu e tau le lateral part. O le a wha awau tato le sona tamait. Whai mai la. Whai mai. Calculates the surface area. Lona winga. Sa ili le surface area. Pe ngā lue mai. Pe fia la le area o le mea a toa lava lea. O le cylinder a toa lea. E le. E yelo na formula. Ai o te le mana o tau te o e tu si sao ale formula. O le la atato o tau te tala noa. Pe na whaafifea o na maua le formula. I le ia 6 ma le ia 7, sa o hao mai ai o tau le whanau, le sa I linga o le area of circle. O le sa I linga o le area o le circle e tasi. O longa formula o le pi r square. The area of one circle is pi r square. O na winga la. A tilo tātou tamaiti I le kako cylinder. How many circles are there? 2. Circle 1 and circle 2. A le formula so ele area o le circle e kasi o le pi r square. Whawhewhea lang kako kusia le formula so e area o. O whapeku su ele area o I, su ele area o I. O le a se kusina kako ke kusia. E kusia whape o le pi r square le ai. Langa a pi r square ngā kasi la. Ngā o I. E whawhewhea la lea. O le sile mo tō whaatupu manate o tō whana. A o le a la se kusina. E kusia I le formula lea e lua seko. Le tele. O lona tusinga o ngā e lua seko. Ngā le kuwai ai lumai I o le lua.
Ona maua ile o le formula o seko ia lua o le 2 pi r square. E lua pi r square pe lua ia seko. Whaopopo loa iai, ma le area o le pita i tonu tamaiti. Mana tua le pita i tonu, o le pita i tonu o le rectangle. Rectangle lea, mana tua pe on whai atu sa la poto whaapea. Ina ua tatala loa la, tatala ifo, a tatala ifo o le rectangle. Tamaiti o le tā ua i o le pita i, langa o lumai i e whai ngofia i lua seko au i la. Mana tua le leita mai tina o a o mai oto e whaia o nga leia 4, 5, 6, 7. A sue le area o le rectangle, o le formula o le length times the breadth. Wa tau loto e uto le whanau, o le ale formula sue le rectangle o le length times the breadth. In this case, tamaiti, ile ngaduenga lea, ele whaonga ina le length times the breadth. Ele whapea e length e umi whaatele le lautele. Ai se a, langa o le falling o le cylinder, ele o falling a whapea mai. Ele o taatia mai o se rectangle. O lo o kaakia mai le cylinder, i se falling a taa milo whapea. A tamaiti e curve. Ona winga la, o le rectangle lea ua wrap whaapea. Lea la e mawai, wale kakau la onga whaonga ina le length, because ele o se length le mea lea langa le la poto. Ai whaonga lo iai, whaapea lo la tatou. Okay, a whaila le whaonga ina le length, times the breadth. Au lea la le formula su e le mea lea le piko i kukung. O le tali e whaapea. Vai le length lea. O le length lea, ina ua taa milo whaapea le length. O le ale fōlinga le wa ewa ai mai eita maiti. O koe length, o toe umi. Le ai le o toe umi, a le wa fōlinga mai ua la poto. Le wa fōlinga mai i le seko. Ai, i le ao ina le seko tamaiti. O le a fo i le tau o le pito lea taa milo whaapea. Very good. E tau le pito lea taa milo i whafo. O le circumference. Circumference. Mai mai o tau tamaiti. Tilo le tamaiti. Ine te ue whapea. Saka kaulanga whaonga le pai au square wao lai o le seko. Le ai. Mana tua le lei o le mea ka o le seko. E le se senga. O le circumference. Nga o lea. Na o le taa milo a lea. Lea. A o le seko. O le ka milo. Makokongu a ko a lea. Nala. Lo winga na. O le length lea. Lea wa taa milo whaapea. O na fō mai loa leo le circumference. Ai leo se seko. Okay. Na winga na. O le formula su e le circumference. A su e le circumference tamaiti. O le a fo ilo na formula. Very good. It's 2 pi r. 2 pi r e su e le circumference lea. Kako boa kuilonga breadth. Wa le ufa mai ia. E le whaonga ina le length ma le breadth. O le length le wa whai ma circumference 2 pi r. A o le breadth le wa whai la ma. Le pilo le tamait. Le lau tele le wa whai ma. Ma height. Ma walunga. Longa winga length times the breadth. Fa tele lo iai malona mawa lunga. Okay. La tata woi whai se fa taita inga. E tilo le maiti i le tatou wata lea. O le cylinder lea, o longa radius e 4 centimeter. 4 centimeter le radius o le li lea. Lea la kako woe ngā lulue. E sue, sa ili le surface area o le cylinder a koa lea. O lona height, e teilo le lea tamaiti le height, e maka mai i whafoi i. E maka mai i se au, i a po ni tongi fo. Pea la o le height, e 5 centimeter. Mo se whateita inga.
lea lana atatu o saili. Surface area, suele surface area le cylinder, o le formula 2 pi r square plus 2 pi r h. Atatala 2 times pi times r plus 2 times pi times r times h. Ya lea lana fai tatu ngawenga. 2 lea faatele i le pai. E fia fo le velu o le pai ta mai ti wa tautou mai taua. E 3.14. 3.14. Lua lea faatele i le pai e 3.14. Faatele i le r o le radius lea. Fai mai faakele lo i le r. E fia la e fa. Ai faatele faalua langa lai square. No winga r square faatele faalua le r. Faupopo. Ala kulo le piko i kua o le pito i tua i o le area ngā le o ngā kongule ka o le lateral part. Pelo lea lua faatele le pai e 3.14. Faatele lo i le r e 4. Vai e ke follow ale formula. Faakele lo i le height e 5. Malo. Te vai mai. 2 lea, faakele le value le pai lea e 3.14, faakele le 5 times 5 o le radius. O i 2 lea, faakele le pai e 3.14 times r4 times the height 5. Io na fai lolo la ngadwenga, ma na ia ka ngoi bracket le ko lua lea. Fai mua i, ia fai fo ile o i la tau ia. Ile, lua faatele ia fa ua valu, lua ni tasi wa lua, lua ni tolu wa ono. E fia tūlanga tesimale, e lua, tasi lua, lea. O tūlanga tesimale fua mai lunga i. Lele, o le tali le nao i faatele i le faatele ia fa sipul male ono. Lele, le ala wa maua le tali o le pito le ilu mai i, o le ono tesimale lua malu faatele ia sipul ono. Faupopo. Kako wole piko i kua. Lua ni fa wa valu, lua ni tasi wa lua, lua ni tolu wa ono, ma wai fo ilo le ono te sima le lua valu. Faatele ya lima i lua spulu. Ia, ona faatele lo leo lumai i. Faatele i luna winga, ono te sima le lua valu, faatele ia se pulu ono. E te lea ngā ruenga tamai te whaile mea lea. Ono ni valu fa valu tu ule valu tau ave le fa. Ono ni lua spulu ma le lua ma le fa spulu ma le ono tau ave le tasi. Ono ni ono tolu ono ma le tasi wa tolu fitu. Ia alu le tasi. Tasi ni valu wa valu, tasi ni lua wa lua, tasi ni ono wa ono. Mana tua fa wako wale pointi la le kali. Valu, ono whapopo le malu spulu ma le fa, kau ave le kasi, se fulu, kau ave le kasi, se fulu. Lona winga, o le tali o le pito ilu mai i, tasi o tesi ma le fa valu, whapopo. Fai folo le whatelenga o tuai i, ono tesi ma le lua valu, whatele fuila ia le ia lua spulu. Ele, valu ni owa o, valu ni lua spul ma le ono. Alu le lua. Lua ni owa o, lua ni lua wa fa. Alu le ono. Ono ni owa wa o. Ono ni lua spul ma le lua. Ele, o, ono, lima, lua, tasi. Ona mawailo le tali. Tasi lua lima, tesi ma le ono o. Tasi lua lima, tesi ma le ono o. Ia na whaapop wha tasi lua lea. Tasi lua lima, tesi ma le ono o. Ia na whaapopo lo leo le au vāenga i etu o lua. O le tasi o tesi ma le whāvalu. Whaapopo le tasi lua lima, tesi ma le ono o. Ia, o le tali, e valu, o tau ave le tasi,
ono, lua, lua. O lona winga la o le tatou tali, o le lua lua ono, tesi ma le o valu. Lua lua ono, tesi ma le o valu. Lua lua ono, tesi ma le o valu, centimeter square. O le tatou surface area la lea, a mawalau tali, ona e tango lea tu siele mea lea. TSA, o le TSA, o le total surface area. O le surface area a toa le na o le tatou wata. Le lei, la whato tope atua le tatou whate ta inga nena wa tau mawa mai, ona tu watu lolo la ngān puenga. Ma ai mai, taimile nei atu e tamaiti, wa te tau ona e tango e tau loto le tatou formula. O le afo le formula e su le surface area le cylinder. 2 pi r square plus 2 pi r h. Lei, a whapea o le kako radius e fitu, oi e tolu, sorry. A o le kako height, tu mai i le height, e linga o le whapea na o le paule o le pita tuai, e mwhai fo iunga taatia mai i le height. E mwhai fo iunga whapea wha o ngā ia la le, koskosi le, tongtongi le, o le height e 10. Ion tatou whaapea fo ina ia lea. Pea, lua, whaatele ia pai e 3.14, whaatele ia tolu langa whaatele whaalua le radius. Ia lesi, lua, whaatele ia 3.14 o le pai, whaatele ia tolu le radius, whaatele ia se fulu, ia le height. Ia stepulo na tolu. Whaatele i ma i. Whaatele i ma i. O i o le ono tesi ma le lua valu. Ni lei. O i le pito lea. Lua ni whawa valu. Lua ni tasi wa lua. Lua ni tolu wa ono. Lea la. Minga o lea. Whaatele loe le tolu ni tolu wa iwa. Ia o i le pito lea, roinga o le karifo i o le awali i e to o lua o le ono te si lua valu, whaatele lo ia tolu se furu. Ona o mai lo le i whaatele lo le awaenga ia, pe o i e te lea i ala unga luenga tamaiti, ono te si ma le lua malu, whaatele lo le ia iwa. Iwa ni valu fitu lua tu le lua tau ave le fitu, iwa ni lua su ma le valu ma le fitu a fia lua ono Iwan lua su ma le valu ma le fitu a lua lima. Tu le lima tau ave le lua. Iwan iono lima fa. Ia ma le lua. Ia wa lima ono. Ona maua ile o le tali. E lima ono. Tesi ma le lima lua. Fau popo. Sa ili fo ile o tua i ope fielo na ia tali. Pato a fau popo atasi ai lea. Ni lei. Na winga. Tolu se fulu. Whaatele ia ono tesi ma le lua valu. Ia, valu ni owa o, valu ni tolu lufu wha. Lua ni owa o, lua ni tolu wa ono. Ono ni owa o, ono ni tolu suma le valu. Ia, o, wha, valu, tasi. O ngā points fo ilo i langa e lua tu langa tesi male. O na maua leo le tali o tue i tasi valu. Tesi ma le wha se fulu. Maua loa tali o maenga ia e lua. Ia ona lea tamaiti whao popo loa lea Tasi valu. Tesi ma le wha o. Ia whao popo iai. Le lima ono. Tesi ma le lima lua. Ia ona mawailo le fia. Lua. Iwa. Wha. Lua centimeter to the power of 2. O mai la tamaiti. O le whainga nai whaiai. Tu sa e whaake folo ai i le vaenga lea. Ia le fola la tula unga luenga tamaiti tenga lue mai ai. Na e tango lola ia lea e whaonga mai le kako formula. 2 pi r square plus 2 pi r h.
Okay. O le tātou wata la le la tu watu. E whai eila o ngā ruenga. Na o le tāsi ale minute tamaiti. Whai mai le whaatununga le la atu si atu I whai mai. O le whaatununga whapea o mā fōlinga o tātou suenga. Whai mai. Calculate the total surface area. Calculate the total surface area. O le tātou wata whapea. Ia o longa radius. Ia la tu wata au tō le 2 centimeter. O longa height. Ia o le atu watu iai le 3 centimeter. Mai. Ia whai o langa ruenga tamaiti. O le la tu si atu I lunga ma le tātou formula so ani mo oi. O le formula o le 2 pi r square. 2 pi r square. Whaupopolo iai ma le 2 pi r h. Whaonga mai pia le pai e 3.14. Whai lola ngā ruenga tamaiti. Malo tamaiti. Malo al on site. Tepjom safing ta. Malo tamafai. Ia manatua lele o le tatu to fai tau tasi tamaiti tatu learning outcome. Calculating surface area of the cylinder. O le formula 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay. Ia la fa malama. So 2 times the pi 3.14 times the radius 2 times the radius 2 because it's r square plus 2 times 3.14 pi times the radius 2 times the height 3. Okay. Yeah, 6.28 times 4 plus 6.28 times 6. Ien fatele foi lea. Fani valu tolu lua tu le lua tau abele tolu. Fani lua wa valu. Ia ma le tolu. Waspulu tasi tu le tasi tau ave le tasi. Fani ono lua fulu fa ma le tasi lua fulu lima. Ma wailo le tali I 25.12 plus ono ni valu fa valu tu le valu tau ave le fa. Ono ni lua su ma lua ma le fa spul ma le ono tu le ono tau ave le tasi. Ono ni ono tolu ono ma le tasi tolu fitu. Lona winga 37.68. Iona whaopopwa tasi lua lea. Lua lima tesi ma le tasi lua. Tolu fitu tesi ma le ono valu. Whaopopo. Iona mawailo le tali e o valu tesi male lua ono. Na winga lao le tali. TSA for the total surface area
62.80 centimeter square. La mea lainga square tamaiti. Langa ole area. Mana tua le tamaiti ole area ia. E kakau lava o ngā square units long. Ole units e kampanga ole centimeter square. Po le meter square. Ia tak tūna whai unga nā tato le so na tamaiti. E ui lava e whainga tāle formula. Ai o lau tala ia te whanau. A e follow le lei le whaingola o ngā luenga i. O mea ka ua lava i. O le pai, o le radius, ma le height. Su e ngā luenga o le pito lea. Su e ngā luenga o le pito lea. Ia o na mawailoa la ilo le tāle. To e tāsi ata maiti le whamanatu. A me se fo i auto sunga i whaia onga. Mana tua le lei. O le 2 pi r square, o le area le nao le a fo i tamaiti, o le base, o le seko, o le seko, o le base ngā o le ali lea, a o le 2 pi r h, o le area le ngā o le lateral, o le pito i tonu o le tatou. O le winga la tala, e te tau ona manino le sunga i wha onga whaamamole a o le vaenga lea, whaamanino le tamaiti, langa i le loa po o whea tonu le mea o sa tue le fsilo le suenga. Le lo pete iwa whai mai le fsilo le suenga. Su e mai le area o le lateral parts, o le pito i tonu. Ia na whaonga le o le formula lea. Ai a whai mai fu su e mai le area o le base, longa winga whaonga la lea. Ai a whai mai su e mai le area o le surface area. Ia o whaonga loa leo le formula a toa. Ia tal tūnta mai ti sau tu whanau longo le mai. Ia mamau fu isina mea o ngā efso soani mo i nai whaia o ngā. Ili tau ma whainga o lea vaenga o le tatu matematika. Ia manuia tele o tau le whanau. Manuia fu ili whaafonga mai se tatu atinu. Malu whaalo lava whaatai. O le whiwa o pona iwi, o se whaamai e pipisi ua a whiai Samoa. O se whaamai e taatele i atunu ua mawhanawhana le tau, e pei o Samoa, ma isi atu motu o le Pasifika.